Prilično neverovatno zvuči da se jedna reprezentacija služila prevarom kako bi na utakmici svetskog prvenstva došla do cilja. Međutim, jedan snimak sa utakmice posljednjeg kola grupne faze između Australije i Danske izazvao je puno pažnje, a na njemu su Australijanci uhvaćeni na delu. Ništa nelegalno nisu uradili, ništa protiv pravila, međutim, ukoliko su tačni navodi inostranih medija, pre svega australijskih, Sokerusi su pokupili poruku fudbalerima Danske sa klupe, odnosno od stručnog štaba i to zatim iskoristili u svoju korist. Pri rezultatu 1:0 za Australiju, Danska je pravila promene kojima je pokušala da se vrati u meč i dođe do preokreta i plasmana u nokaut fazu. U 69. minutu je u igru ušao Andreas Cornelius umjesto Joakima Melea. Cornelius je dobio papirić sa instrukcijama koje je po ulasku na teren odneo kapitenu Christianu Eriksenu, koji ga je, navodno, prosledio Pierre-Emilu Højbjergu. Ubrzo je papir završio na terenu, a pronašao ga je napadač Australije, Mitchell Duke, on ga je pokupio, a zatim odneo svojim trenerima. Posebno je zanimljivo da u stručnom štabu Australije radi i Andrew Clark koji radi i u danskom Kopenhagenu. Upravo je on čovek koji je pročitao poruku fudbalerima. Nakon toga, Australija je hitro reagovala. Napravila je izmenu već u 74. minutu i napravila taktičke promene i bez većih problema sačuvala pobedu i plasmanu u narednu fazu. Navijači oba tima, ali i neutralni ljubitelji fudbala, na društvenim mrežama masovno komentarišu ovaj slučaj. Iako potez Australijanaca nije sportski, većina je onih kojima nije jasno da su Danci amaterski omogućili rivalu pristup informacijama o svojoj taktici.